Kikala jila awi mirin ngatang kuira gaji aji shimanra kala gaji kathana wuivang eina awi mirin shiman miyakha anaji sampangra Matthew kapikasang trata thruk tuiza magada phanga Remakeup da ajiwe khamdaya pauping Yang pokpili nome kapta lui khabana akali satze haira Tangkhul long khanina ukrul imphal shongfu total shutdown mabau haira Jiribamli suspected cookie militants strata kali security force na kapta thaira. Ringyaophi achita Tangkhul Express wipau Ringyaophi Ningshen ina pami dalei. Pau ping maisa ina nganangrumsa. Yangang pokpi shong nome kakapli Tangkhul na akali satze haira. Lui khawanau ping mahat ot kasa adam di kapungshong eina automatic weapon eina kap katana da hanga. Ochochi ayang athor pung chikot minute 34 shikhali thana pokpi Emmanuel School khanukwak luipam ni kashokna. Police power thishurta ma kahat chili Tangkhul nau chishat kala Nepali nau khani da mithra missionary singda ot sabam kasana. Nome kakap tharan liwat kasa pingji machine kunukpak ngayin kuya kala ashimi katumna shimak yongkashok tharan nome kap lida miakli sagazina. New Kenin now Peter Horamwi now Zimgum 32 Kanshok Horamwi aphaili kap sahawa. Ocho chili kapam village volunteers pingnala nome kartus ena ngakap kaya dahanga. Nome kakap achon kashaina yangang pokpi police station officer in charge yangmichingda Nathum PSF E/119 battalion na ishiwui bulletproof kari 407 singda liwat kasaping jili vakan kuya tahanga. Nome kap kazu kan shok horamli imphal jinims arishangli wanghalaga discharge sahaira. Jiribamli suspected cookie militants strata akali security force na kapta thaira. PTI power thishurta aya armed militants pingna shimmei thot khamila shoka kala CRPF camli attack sada jiwi eina ngaruk kali kap kathatna chi. Central Reserve Police Force CRPF wi mi khani satza hawada shaya. Akhasir sayaji khangagap ji jagura tor kharong paropekra subdivision likashok na the officials na kahang PTI li paumia. Kaptat kahai militants pingwi angun Poropekra police station ni kuiwa haira the officials na hanga. Kala civilians kaika masam pangla leitale. Atumli hankung militants pingna tukui hauka attack kasawi ena Nathum tui hau kala mathai mana the PTI pauli hangsanga. Tangkhul nauli namitsir kap kazu ochotli makhamaya phongshokta Tangkhul aze katam naulong eina Tangkhul Naka Valley Student Association na ukrul imphal shongfu total shutdown ngawau haira. Shutdown ji ayang ya sailung eina hapokta atam makakla haiwa haira jia. Kayon makhalei New Kenin wilui khawanau nome eina kakap otsak chili Tangkhul aze katam naulong eina Tangkhul Naka Valley Students Association TNVSA na marumda kantem kasa janpau mishoka. Maram hi mathada mayang sangrang lakha eina tangda kala mashun masami rang lakha eina tangda shutdown savara jihaira. Yang pokpi shong nome kakapli sakazu ocho chili nakashnau long yang pokpi area NSLYA na panglaki na kantem sahira. Kayon makhalei rujum nau pingli makhangayi attack sali NSLYA na makhamaya phongshoka. Kala chikata violence china mirindi sakazu la community ping chingri ena pan khangarumdi kahap leipaya da shnau long china ningkakrik phongshoka. Hikatha otsak hina khangachi khuramida apam jili chatyur ngadate da leida khalei ping akha ina akha shitsang khangrok la khangashikli suigata sagaze
rang sak paya da NSLYA na hangsanga Jingri ka highly hapki kachi otsa kham khawai poda chikatha violence li makhamaya yari khoka sada nganing khawai ka sathaira Law enforcement agencies kala relevant authorities pingnala yari safety wuivang chekchinla ka hai phaikar khumi khawai kala chikatha ochot mashok na saklui khawai long china pohaira Saza ka hai ali lumashan phaning khami phongshokta community china jingri eina collaborate ka sali commitment khalei naka shinau long yang bokpi areas na machan sanga GPRN Tangkhul region we policing cell semhaira GPRN Tangkhul region secretary Cyrus Kongharna chanpao mikashok athishurda Tangkhul region we law and order department lekasa ji tifang sahaira Law and order situation maintained sakhavai kala CAO Tangkhul region na chizu khami athishurda policing cell WTR semhaira gachi hanga India with 51st Chief Justice Sanjeev Khanna na otbam twingashit khuihaira Out of office and secrecy Rashtrapati Bhavan li Kuigada President Draupadi Murmu na administer Samia. Justice Khanna we swearing in ceremony chili CJI ngapham Kuikasa Justice Chandrachud Vice President Jagdeep Dhangar Prime Minister Narendra Modi Defense Minister Rajnath Singh Union Law Minister Arjun Ram Meghwal kala former CJI JS Kayakha atam labazanga 1960 kum kapra Justice Khanna na Delhi University we campus law center in a graduate sada nganilagay na 1983 kum advocate sabokta Delhi High Court li ot sasai 2005 kum Delhi High Court we judge ngapham makanrang lakha Khanna na income tax department with senior standing counsel kala Delhi Sarkar with civil matters li standing counsel sada ot sasai Delhi High Court we eina Justice Khanna li 2019 kum Supreme Court li Kwika Hawa High Court li Chief Justice Masalak Rang Salala Senior Judge Kateli Makanda Khanna li Supreme Court li Kaka Samphanga Justice Khanna na National Legal Service Authority we Executive Chairman na Saya CJI Khanna we terms Masangmara Kharam 13 2025 li Batangra Electoral Bond Scheme Quick Kathui Articles 370 application uphold kasazangda Justice Khanna hi Supreme Court we kamataya twitak khami shuruk khuihaitale Lekasa Chief Justice TY Chandrachud na Tarik Thratang retire sahaira Ana kapangdui khamili judge pingna athumui twitak aina yariwi mirinli impact khalei maram hanga Khangchon Tarkar kasa pingli otram ngatse khararli langda malai mana kachi former CJI china hanga Judge Pingli katom khami kasat khami je khina khala jilaka ijam jama rijum naw pingwi tungli khangache khuirami kasha phina da Justice Chandrachud na hangsanga Achahon tarik jishathang Supreme Court hearing li Solicitor General of India na kagapik tui mihaira da gugizo MLA thrana makhamya phongshok khaira CM Nagugi MLA saikorali samphang dalei kala jingring asa khawai sa dalei da Solicitor General of India na karotli misang na kala chikakapik la Supreme Court li thaikhwing asa khawai kasana da MLA ping china hanga Ajakum kharam tarik kathum thangwe na MLA ping Chief Minister N Biren Singh li sam kaphang maleilak ranga da thar khami shokhaira kala rakhara atam li athumna CM li samphang khangai malei mana Kacha Rod Kamarat la Imphal Tampakui ena Kuki Zoli Shimit Kavai Kasawi Kamataya Ningrakchi Piren Nata MLA Pingchina Hangsanga Security Force Hailala Jiripamli Mayday militants na Shinau Sagathatli Panglak ena Contempt Saya Kachila Hangsanga Solicitor General na Kachangkhat mga tingkuila SC li arguments mikasangji mamayamana da MLA Thrachina Contempt Sahira Jiripamli Kuki Mitra da ka kapthat kahai wuivang Kuki Zo Council na achingathor shutdown sarada ngabaw haira. Shutdown chi Kuki Zo kuchungbamli saki kachina kala chili Kuki Inpi Teng Nopal HES Joint Headquarters Thuithaphai KSO Churachandpur kala ZSF General Headquarters nala kagatom phongshok haira. Kugizo Council na kapikashok athishur da mitra da khachi Kugizo Village Volunteers na dahanga.
Total shutdown ji aching ator pung phanga aina thuida ngazin pung thuruk aina thangda sarajia. Victims pingli kaya kashi kala yaruwi kakhanang sikafu chithaida shutdown sagi kachina da hangsanga. Ayawi ocho chili condemn saya kachi hangda mashun bichar sami mikhavai mathalakaina investigation sakami kugizo council na pohaira. Total shutdown atamni medical personnel maningaka ambulance media electric kala ter supply mangli zatngasakra da hanga. Ladluita achiwe khamdaya pauping. Yang pokpili nongme kapta lui khabanaw akali sadze haira. Tangkhul long kanina ukrul imphal shongfu total shutdown mabaw haira. Jiripamli suspected Kuki militants strata akali security force na kapta haira. Achiwe baw he na ngachang haira baw na takli Nathum saikorali khamahai kala ringapaz mikshong asaserana.